Dalam wujudnya demo gula lemo ang pelipoi ang tudo soleh sinyum bilam suruh Nabi buat makata Madinah pomo pa asa wenua duka bo so mome ale ago ba pimirezei ma wale so ago ba pimirezei ma wale so apawe kepo makawa moi inshallah ziyatu di wa wiwo ku mebo aja idio bu luare awaka idiwa zapo de zamwe dare bisa di wa asini zawame ite za tahajjudi za nafila zawame asam apopo waswa ke ibi dua ile ibi isa ya Quran tu ya tafsir ya dadwa iwame yiki ya sunna iwame kai sima pili bawa ke mwele kudi wa sini memo am yolosan a ya genaka a je umra ke wale a wija sini mebo la ne nama mondwa ba ahia siana mali mabe ande ke bo me wanda siro ramadani nei mopo aba i wanda ma ama to di wawe wanda nya wala kieni azabiu bobo lo so wala ki kene bisana ba to se yo me mangarwa zangu ishai wo miti ba ku bi wale duanya domo gula atesa atara kilima dieri kepo wa iwan sadio iwan to yo kadenya ni mebo na ada do ada kado iwa mezieni ilepo ma isna dwale atinya mabune mebo asa jelo isna dwale asasi mebo no so agberi biwa keke wale do iwa kumba poba leke awula isna adi ejo alwa dene siya kusong di luar kebo iya zoma ansipa leke ibi kebo anye popo menya sa kala bisa yukazia kama ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara diwa wa tabadiyu aslama bila siane wallahi ma'i ba'du wa mi adini ya iwa udaziu ma'i yapo ako iwo mwidio wale iwa kekawala wasole abiyo zamo mibo beyi wa yawa mwebi ade kepo wameboda liwi ade kiwa me lagwe mo nyopota kupetewa iya tese iya bateri afia ni tobi dawa mwebi ku mpi mo lada imani iye ija ae iluazogea lim wasa kepo mpi kusuai kinkeme izi ada ya molilo kusani yangu to men sala men su le muavi fon le wele le ka popo pikezi no to su insala ya ile wallahi dale ila wa tafsiri malo pe fon le wele ani dale ila wa asan kelo wa na kila kelo hawo asan ya tahajjudiya anbiya da nafila wa qiyam layyo wa nabilahu Quran bichukia ilao diwa azongea bisoni lao anyi popo nyeke mwebi bu kemo bibila wa alada mezo anyi adili ya kwa to popo tole ndo sisi raka akuela wamenanda lepo hiyo tuwa lusidi ka miswi yake godolano lusime mbo kiowa totole ilazale lusidi yonakoko wame asuba azuru lazaro mangarwa ishai ni yutude ya mfunya au be considère mfu donc ebe alafu lanno ni me wala de da imani ala ani imani bon ke mwenye ku za Qur'ani tukia za tafsiri pia za dadwa za saadia za namla pia za ibekia hapo bon ke mwenye ku msitobe kilimalo ba to wame ke idi ziyai o ba to ziya ke idi ba mama sinai ni mo nanda bolo dal do ni nanda bi o boya le mo ko ike pe ile ke mo yo ko bo be dawa idi zibi po bi idi ere so ni yo gege ni o po be ni o idi zibi le yo ke idi zibi le yo idi ere so ni yo gege akonse ke bo wame public nikan ni badan dazo
idi ni gẹ́gẹ́ nǹkan sí ẹ̀ tí bá wà bẹ́ẹ̀ níbi zakatu fitiri bọ̀ zakatu fitiri sọ